o jorago TPF no tigi sini ha hoda loko jotono TPF no tigi kabang ma bok bakawo wan sokui tongmani songui tongmani sungui tongmani jorago TPF tini tifra hasteni joto sini hani besarok ni thanigo je lukurok ni khawa asaimani sinani subani sungani musubani sanani musubani honnani musubani bebak ni answer ba bebak ni kok thai kok bokri no srai lagi nirok ni beskango tu wi phanya ni bagui sungtini central committee meeting ni bisingtei je decision najak pani abono sungtabo lukurok ni bisingo saklaibani ma phaikha puilano sini tini ni saklai mungni agenda number 1 nangkhangke nirok jotono saimano TPF 2014-30 June ni simi asaigai ha sini ke sason sini mang nai hinai challenge khai phaimani illegal voters ni against challenge khai phaimani illegal voters ni against NRC court ka file khai phaimani vote boycott khai phaimani tini 7 years running tini o 7 years running of phaigai TPF ni upcoming EDC election otigai sini tamu role sini tamu bhumika ngai sini tamu activities ngai abono tigi teng tini joto lukurong ni thani wo srai khanya ni bagine tini ni oppress meet ge puila na ang muito khlairo nai TPF ni ideology TPF ni motto our land our rights hasini ke sason chini manai sanai mai ang khang ke segui nanai TPF ni na harmung TPF ni motto ora jagawa sungnuk jakha TPF ni ideology Srai Klagi Nukzaga, detect, delete, deport all illegal immigrants from Tripura, India. As per Indian Constitution, Article 6, 1948, 19 July. Aboni tige choba khai tomani, tini 7 years running. As ago TPF barbar saga Supreme Court case hearing sini pending, tabok coronavirus paya ni bagai sini final hearing je 18 March tomani NRC ni abo saza. NRC hai kaisa kotor case national issue amo kono individual personal issue ya abo kaisa national issue a national issue kotor case rongno physical hearing ni bagai pending go tonglo jago tamni bagai ke tabo pandemic lockdown ni guide to abni bagai pandemic ni lockdown je pro khulok nai apropo physical hearing supreme court order ko nai khaine sini case phaine tabok obisingo sungnuka ADC election otigi sing TPF ni bakhaktui ni barbar nukha je thangnai 2017 May 17 tarik May gona miat pai katal government form asam sakngani tongmani phiaba coronavirus ni bumtui state government abono off khaigai zike rauna asok rokha te extend khaiwi say after 6 month aba haiklagi baro extend tongmani bono TPF put file khlaikha demand khlaika movement khlaika pandemic ni jarago law ni blah blah restriction kabang ma tongmani jarago phanu political rights constitutional rights violation khaijak tongmani against sing soba khaigi buba grano ADC ni naikol phang kaisa buba grani bumungtui buba grano committee গঠন khaigi bono ar chairmanship rogoi je election ni asak joratui buba grani leadership ADC ni naikol phang di nei sing demand khlaika dabi khlaika কিন্তু গভর্নমেন্ট abono light to zaya unai dia mobile oi ngong mobile light flash hai te tong khoba ai mo sakapin kotor pin khomera nge kabarang de joko saka kabarang he naya camping ge ulta kita thani ai ke amo power yang mobile Beskang thi sak dik. Sab samay beskang yang Oi ni nama ta sak ni. Boyang klok. Ayang klok kita phai di. Klok kita beskang thi. Yang beskang. Ya kon sini selai fish nanya continue khai na. Continue khai nanya. Apa ni or kisa makat khani hento. Mami le rei hento. Kisa drop hum le. Okay. Ang dari khai sa ta khai.
Okay, kisan jero kat khayi or to office ita. Engke seng 17 May na katal khlai ADC katal songsajak na tongmani jagao songsajak yani bagainya seng bubagrana aro chongui je lockdown tongsak bubagrani naikol phangmai ADC no naikol phang chongdi hne आन्दोलन खालायखा फियाबा गभर्नमेंट बनो गोसेया गभर्नमेंट बनो एक्सेप्ट खालाया इवन नॉट ओनली गभर्नमेंट सिनी तिप्रासानी गोबां राजनैतिक दल लोकसरानो आबनो केबो सपोर्ट खालिया आबनो केबो यासगै मालिया आबनो केबो साजाकलिया तानि बागै खांखांखै काइनि मानैयर स्राय स्राय नुजाखा सिनी बरकरो पैलां खांखै बुबाग्रा ऑब्जेक्शन रखा बाक्साबा बुबाग्रानो अपमान खायमानि हनै रखा अब हाइक्लागी पद्रे पद दिनै केबो अबनो समर्थन खायनाय गैखा अब हाइके गोबां मथा समर्थन खायमानि जों नुग्लिया गभर्नमेंट बो खायलिया ते गवर्नर बो हायनो आबनो कोनो इनिशिएटिभ न हालिया आबनि बागै जों लास्टली हाई कोर्ट मा थांखा हाई कोर्ट थाङै जों केस फाइल खायखा तांगै एडिसिनि इलेक्शन बयकट खायगै इलेक्शन स्टप खायगै जिके रावनो बाइके रैमान एडिसि सिनि तंथायनि सिनि सेल्फ जों डिफेन्स खायजोंनानि बाङैसि सेल्फ सिनि आर्मी वेलफेयर खायजोंनानि बाङैसि सिनि हापार खांखे बाहायके आरोनिगो विदाउट एडिसि बरकनि कनसार्न विदाउट टिप्रासानि कनसार्न बाहायके जिकेराव आरो फाइमा फातानि बरक आबो बाहायके इंगैमान हाई कोर्ट सिं केस खायमानि परे हाई कोर्ट 3 टाइम्स हियरिंग नि परे 3 टाइम्स हियरिंग नि परेनो हाई कोर्ट ऑर्डर खायका अब इंगै मान्या एडिसि नि आन्दारनि बरक जे संनाय साबुनो बरकनि अजमा संनाय स्टप खाइमे एडिसि इलेक्शनबो ते बरकनि मुसुक तैने बरकनि नाइकल फांमा अंनाय हनै दाक्ति तेनि रक जरा जे एक्सटेंशन खाइमानि इलेक्शन कमिशन स्टेट गवर्नमेंट अमर रायदा साया अबनो दाक्ति स्टप खाइगै निरक जे रायदाव तबक 6 मान नि बिसिङो हाबै तंगो आ बिसिङनि बिसिङगन निरक दाक्ति पाइगै बरकनि मुसुक तैखेनो बरकनि शासन जे सोसाइटी जिल्ला परिषद जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नै रजानि मुसुक तैनि आरो चंगमारी ते नाइकल फां मा चंगनाय हाय हनै डिक्लेयर खायजाक माबाय तिनि स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर मा खायखा इलेक्शन नि बागै इलेक्शन नि नोटिफिकेशन खायखा नोटिफिकेशन खायमानि बिसिङो जों कायसे नुफिखा जे आरो 4 एप्रिल ल बरक इलेक्शन नि पोलिंग डेट खायखा किन्तु आ पोलिंग डेट न जों नायनायखा और एस्टर सानडे खाय एस्टर सानडे खांके कायसा क्रिस्टियन नि जतो ताखुग्रक बनो लबमानि सुरिमानि खाकसांमानि सालपान्दा खायमानि ते सुरु क्रिस्टियन सिमिया जतो सेकुलर कंट्री गो जतो कायसेनि कायसा इच अदर कायसेनि बरम खायमानि फेथ खायमानि न तंथगलायमानि साल खाटंलायमानि साल लबलायमानि साल सुरिलायमानि साल यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया सेकुलर कंट्री गो नेका आबनो तैगैसं लगे न ऑब्जेक्शन रखा ते अल्टीमेटम रखा 24 घंटा नि बिसिंगो अमो खायजाकना उंथों हनै इंगे तिनी स्टेट गवर्नमेंट अमनो अनाउंस खायमानि बांगै पाइपलाय हामबाय मारुगो जों अलरेडी टीपीएफ नि साख्लायजाक 24 घंटा नि बिसिं हामबाय मारुगो इलेक्शन कमिशन तिनी अपडेट न सेमानि बागै सेकुलर स्टेटस तिनी इंडियन सेकुलर कंट्री नि मर्यादा न रक्षा खायमानि बागै इलेक्शन कमिशन न पाइपलाय हामबाय मारुगो ते पाइपलाय चबानि सिबाय ते हामबाय जतन मारुगो जतो जे मथारो जे तिनी सुरु तिप्रा हावसिमिया तिनी हक तोर गनांगैनो जे अमनि अपुसो अमनि एगेन्सो जे बरकरक मेमोरेंडम सबमिट खायनाय जे मथारक बा जे बरकरक अमनि अपुसो कक सनायरक बरंनो ब्लक तनो चबानि सिबाय याफार ओंखाय जों तिनी रेडी के तंमानि तमंनो तिनी जाति बरनि एक्शन नि खांखे जों खना कोर्ट जतो रेडी खागि सोमबार फाइल खालायनाय जतो सिनि रेडी रिट पिटिशन रेडी तंमानि फिया बेलाय हामबाय स्टेट इलेक्शन कमिशन इंगे ताबो फाइदि इलेक्शन तयै सिनि तामु भूमिका टीपीएफ नि इलेक्शन तयै भूमिका बनि बागैनो जे जागावो एडिसि स्टप खायतं प्रो बुबा ग्रानो जों संनानि बागै आपिल खायमानो बरक रलिया ते इलेक्शन नि बागै जतनो केबो खरकसा कक्तिसाया केबो खरकसा जिकेरावनि बिरुदे कक्साया फातारनि बरक और भाइके हा केबो कक्ता पिसामानाय करै आबनि बागैनो सिंगल चैलेंज मा खायखा सभा अंखागै सिंगल चैलेंज मा खायखा कोर्ट अंखागै इनके आबनि बागै सिनि नाहारमं का हा सिनि के शासन सिनि मा नाय इनके ताबो ओ जागाव सफायगै जों नुखा बुबाग्रा हात इ दफानि बागै सामं खायनै हनै ब कांग्रेस या कै फैखा एनआरसी न कम्प्रोमाइज खाय फैखा जेफ्रोनि सिमी बुबाग्राव खाय फैखा आ सालनि सिमिनो टीपीएफ जतो जे सुकमानि तै फानतंमानि तै
bobagrano seng tei beskang telang nani bangai bobagrani ungklok beskang seng phan doi phaimani engkai seng tini phai nukja khaje bobagra jo to party no ringkha TPF no specific ringkha vote boycott dia kagai patal nang political field of phaisidi hat ei do phani bagai nang chini ha chini sason hongong khangke sason seklaina ni bagai phaisidi bobagra ringkha ang bobagra nang tomong nang sa hasini sason chini ni bagai nang okhai pai khangke do phani bagai ang no loger nai hani kokromani tomo o zorago na bobagra boni Tripura motha NGO no political declare khaikha political declare khaibi mani ulo yakulo seng nokha je joto party no thansangai samkhale ne bangai anchalik party ro no bobagra ringkha joto political party no anchalik party regional party seng ADC area go thangai sini self depend khaiwei sini self tahore arno rule khaiwei je autonomous district council ni meaning jeta mudi besai tmane atmani ba nirbhar sini saksa yakung bai thangbai basanani je samung khainani bagai bobagra jotono anchalik party no ringkha fiaba 5 तारिख जखन bobagra ringkha 5 तारिख bobagra ringkha joto political party ro fiaba kuna political party kaisa phane join khaifelia bobagra ni Tripura mothao phailia boni pore 17 तारिख bobagra seng bobagra bai salaimani pore 17 तारिख pele so thangai ang kok saikha seng to khoroksa susie political organization kuno political background no seng phayakho abni bagai political no na hari tongmani borok no phaiwei political party ke thansa angoi soba khaiteng sengba ongklok tongu si suba nai hnai one shop mani abni bagai ni seng bo sapta kaisa time ro probo seng thangya abni bagai khangke so political party ya support khai khangke ba bur simi rona ni si abni bagai seng na kai tongmani kintu sapta kaisa bobagra time ro mani bisingo kuna anchalik political party ti ama bobagra ni thanigo मार्च खाइमानी करिखा 17 जखन 17 तारिख जखन बोबाग्रा बैसं रास पेलेसे मालाइखा पेलेसे थाङै कक साराइखा बोबाग्रा न आं कक रखा आ बोबाग्रा नों बासाइ फैखां खांके आं सुसि पॉलिटिकल टङै फनो हासिनि सासनसिनि सेक्टरनि बागैसि निनि बमंति प्रपोजल लगैसि जों गभर्नर डेपुटेशन लगु हाई कोर्ट थाङै टङ खांके जों असबागो अंखानाय हनै 17 जखन जों पेलेसे बोबाग्रा बै कक साबलाइखा ठीक नेक्स्ट डे 18 तारिख हन IPFT ni sini NCSR damebar song phai gunai song khanaka te 19 तारिख न song nokha borokno arunigo alliance mani kaham ka belai ke song khatang ka borone alliance mani nogoi IPFT alliance nokha te Tripura ha te TSP bobagra ne mars khai pemeni nokha NCT dawani mes na mars khai pemeni nokha te IPFT INPT ro waibu discussion khai meni nokha joto political party no apni bagai belai ke hambai mar borok joto no जे TPF 17 तारिख कक्रोमानि परेखेन जतो या आंचलिक पार्टी ने बोबाग्रा बाय गथा फाइमानि बागै गाबनि बागै बेलाइखे आं खाखा बखा तंथगो TPF नि बावर काइसा बेलाइखेन स्पेसिफिक रूल दङ हनै एगा आबनि परेसों नुखा जे IPFT alliance नि बरगनि हालकनो जों नायलाय दंमानि बरगनि सामुरनो नायलाय दंमानि संखे बरग बाय बाक्सा दे पार्टिसिपेंट थाङै जे खायना क्लाइनो नाकिबा बरगनो जों सपोर्ट रहगोय बेकिं रहगोय दुनि दहमानो हनै जों नायलाय दंमानि बरगनि स्टैंड पॉइंट तामुं नाय हनै किन्तु बरगनि स्टैंड पॉइंट ताबो जरातै जों क्लियर सिनुक्लिया बोबाग्रा के सगा आंचलिक पार्टी जतो थानसां दिहनै फियाबा IPFT थानसां फाइका INPT थानसां फाइमालिया तमानि बागै बुं फामिला आबो बसं सिहलिया ते तमानो तयिबो IPFT बाय थानसां लाइखा आबो बसं सिहलिया एनि सिहया फने सिनि दफा थानसा खमा गाहाम नोंखा फियाबा जों साल 2 साल 3 ने उलो ओंखायनो खोनाफिखा बरक थानसा IPFT बायबो दंखो ते IPFT बाय Tripura थानसा ते IPFT BJP बाय थानसा इनका आरो सिनि गोबां माने बरक लुकुरकनि कन्फ्युजन फाइमा हायनो TPF बाहायनो स्टाडी खायनानि बा ऑब्जर्व खायनानि बागै जों जरा नाखा तामनि खाके बोबाग्रा सागो सिनि जों सि बासालायनै सिनि ADC हानोबा सिनि ADC एरिया गोबा सिनि जोंनो जों सरकार गठन खायगै सिनि कक न सिनि खरां न इंडिया गभर्नमेंट न कक मा खनानाय जाथ्रासि जों थामसा खायगै जों आरो निगो लराय खायनै कप्लाय इंलायनाय फियाबा जों नखा IPFT फाइमानि यागुलो ताबक जरातै जों गाहाम के साइमेन्दा खतिनिबो बरक IPFT नि याकै BJP नि याकै फेमिनि नुगियाखो तिनिबो मन्त्री दंखो तिनिबो बरक एलायन्स दंखो इनका आरो जागा खांके सिनिबो काइसे संमुं फाइगो लुकुरनि संमुं फाइमानि हाय बोबाग्रा थानसा हनमानि खांके गभर्नमेंट बायदे थानसा उमानि क्लाय नायखबा आंचलिक पार्टी दे थानसा उमानि क्लाय आबनो जों ते किसी सा क्लियर कमानानि बागै सिनि बोबाग्नो जों संखा आबनि जरा जों बन जराबो जों सानखा बफ्रो निनि अब थानसानो जों क्लियर नाय आबके जों
BJP alliance IPFT alliance thamsa hakere sing thangnani nai tong tomo hakere thangna nai khang ke regional party alliance somani abo bahike thakha abo rono sing tini jorati naisingai tongkho tei observe khai tongkho kintu tini jorati sing nuya ko IPFT no BJP ni yakai phemani nuksogya ko minister pod yakai phemani nuksogya ko tei boroni halok no busung tam hosnai buskango bahike election no thangani abo boroni saklai mung phaya ko abni bagine TPF kaisa jaga phaigi tini sidanto manakha sidanto namani karon ke hai bubagra baiseng 2 times asoga ni bangai time lo laikha biaba bubagra 8 times bo 2 times cancel mark laikha tani bagai cancel mark laikha bano baseng silia IPFT by line semai mani pore 2 times bo cancel laikha angka abni bagai seng boroni o seng paile ya dekhonai boroni sabjak ba system no seng clear hoya ni bagai ne seng sini kaisa serai khlaigai lukorok sira musuk tongmani abono tei bubagra seng je appeal khaimani abono seng joto lukorok ni biskango sanani bagai seng kaisa ni declaration ma khaika declaration khaimani ke omati hai TPF 7 years running go seng vote boycott khai phegi illegal voters ni against Supreme Court ni justice na singai kyaba Supreme Court ni justice ni phayako kyaba corona virus paikenu phainai ya corona virus bisi bawa de painai 10 bosor de painai pandemic ba na 3 mas de painai na 5 day de painai abo busung koi ke busai maya kyaba lockdown klokene Supreme Court order khlaisinai arano basagai sing one sokha Supreme Court order khaimani olo state government no abani implement khaidi hi honai apro sabo implement ni daitto go sarkara asogoi sabo tangnai abni bagine sing bubagra jetu NRC sing baksa khlai samung khaigo bubagra no sing rohonai jetu hadi bagra bonano sing CM songai bonano sing naikol phangsongoi state government no sing yak romaya ko phana DC government no phana sing chini bubagra no rohlai gra gisi nai gra sinai turuk state government no bubagra no sing rohonani bagai abni bagine sing decision manakha sing tini decision manakha tini joratei thansa motani decision clear phayako borokhe IPFT BJP te thansa Tripura ke de basana nai nake ba bubagra IPFT ke de basana nai bahai ke basana nai abni clarification mai ni bagai bubagra no sing kokr maya kho abni bagai bubagra no sing tiri buzara roi tong bubagra niro ne amo standpoint sing no clear khaigra di niro ke bahai ke thangai bani nai tomona anchalik party joto ekok ke basa khang ke TPF 24 घंटा ni bisingo no sing join khainai tamni ke hasini sason chini joto anchalik party ek ngang ke TPF si joto ni slai bus kangok lagi basa ge subanai number 1 number 2 jodi anchalik party ek ni khlaigai national party by alliance khlaigai boni bo khlaigai boni yagro te kaisa bono yagro khlaigai aro terung rarai ke thang khang ke sing one Supremo national policy ni kaisa conspiracy hnai abni bangine sing o conspiracy go TPF ko khunu ya pri raglat jodi no amo national policy sini unity no sabai nani bagai phaigai tini bubagra joto unity ring pro aro ni go BJP ni alliance tini minister of phaigai alliance phaimani abake government ni policy de nake batamu abro sing sinani bagai na sing tini joratei a thansa motago thangai manya kho abni bagai jepro IPFT declare khaika sing BJP ni yakari phaika te BJP ni sing yakar sugo aro phaika hnai borok ni khulasa declare ni sak joratei sing thansa motago gdal mailya abni bagai na sing kaisa decision mana hakha election declare khai thangka aro ni bisingo boroni kono clear picture phaiko lukuroni bisingo haipano jora to kebni bagai na singai tongyaba election declare khai rakha nomination date 4 tarik ni simi yanka tini IPFT asini Tripura tha ba INPT je sini regional political party tongai ro tini ba kaisa jaga ho standpoint clear khaimaya ko lukurong sing basa sinai hake basa sinai hini mungsaphane clarification laimaya ko tama banglai tong khabar ni bising abo basang siholia pia luku sing sagai basang bus hazaglia abni bagine jora phai tongkha TPF ha toi do phani bagai soba khainai jepro joto no ringkha jora go buino maya khake bno maya haipano jora ni bisingo TPF soba khai ke bno maya ke single soba khai dini basang hai court ke buthanya naisiki tumani political party rokse abono ba challenge khainani nang hone kintu ke buthanya bagai single challenge ma khaika high court order khai dini success kha abati high klainya tabo bobak chini main in motu bobak ranasang edisigo puila CM sanai second Tripura state assembly ni CM sanai abone sini harmu abni bagai tini bubagra no CM sar nani bagai sabune tamu porikalpana kebni no sing nuklia TPF direct na saga bubagra no edisini nok phang mas nam granai kyaba kebno okok samani khnaya tei boroni clear cut
public ni baskango phaya tei जों खोनानानि बागै जरा नामानि परेबो जों खोनायाखो आबनि बागै इलेक्शन कमिशन यांके डिक्लेयर खाइ दंखा सबानि डेट अथच सबानि ताबक केबो रेडी करि आंचलिक पार्टीनि ते केबो गाहाम खलाइगा आसक लागि साबजाक बतांग साख्लाइजक माख्रिखो आबनि बागै टीपीएफ जेफ्रो ज फानो रिंखा जत पार्टी न रिंखा मथा न रिंखा लगे माया अंखा बा लगे क्रिंखा आप्रो टीपीएफ सिंगल चैलेंज खाइ आबनि बागै टीपीएफ नि थानिगो जरा क्रै टीपीएफ जबा खाइनै मथा हाते दफानि बागै टीपीएफ नि थानि जरा क्रै साबो वालाइ तंखा साबो कागलाइ तंखा साबो बखा दुंनाइ तंखा आबनो नहारै टीपीएफ जबानो उंक्लगो तलाया जेतो टीपीएफ चैलेंज खाइखा हाई कोर्ट अर्डर रखा हाई कोर्ट अर्डर रमन लगे ने टीपीएफ नि जत रेडीमेड दं तानिके बुबाग्रानो जों बसकांख्लांनानि बागै जे नांमानि तै जों टीपीएफ चैलेंज खाइनाय आबनि बागैने जों दिनै डिक्लेयर खाइखा बसकांनि एडिसी चंगमारिगो बुबाग्रानो सीएम स्नानानि बागै टीपीएफ भोट बयकट खाइ फैमानि ताबो फाइनल हियरिंग फाइनाय 5 बोसोरनि आन्दारिया किसा मासनि परेनो एनआरसी डिक्लेयरिंग नाय आबनि बागै एनआरसी डिक्लेयरिंग खांके अर साबु सामंग तांनाय सकां थांसगय कलम तैरगय बुबाग्राना आसर सक तंनाय जेफ्रा सुप्रीम कोर्ट अर्डर खाइखा आप्रो कलमनि एक्शन नानानि बागै बुबाग्राना रहना बागै टीपीएफ ताक्लाय बुबाग्रानि बागै भोट पार्टिसिपेंट खाइनाय अब टीपीएफ नि डिक्लेरेशन तिनि आबनि बागै जत हानि लुकुरक्रो तिनि जों हासिनि शासन सिनि हनाय शासन सेक्टरनि बागै टीपीएफ एडीसी इलेक्शन भोट पार्टिसिपेंट खाइनाय नंबर 1 गेताबा को जगाव क्लियर सानन मुसुगो बाहायके पार्टिसिपेंट खाइनाय लुकुनिरनि सुमुं फाइ बखाव आबना आं तेरि क्लियरिफिकेशन नाय जों बुबाग्रा रिंखा जत थानसाक लागि रिजल्ट पार्टी जों आरो निगो हा साकनि बायथां चालक लायनाय आबनो जों खाबाय खोक बाइक लागि बुबाग्रानो जों से अबनि बागै सबा खाइनायबा बुबाग्राबा आगो फाइकेबा आबनो बुबाग्रानो जों 100% एनी टाइम बुबाग्रानो जों अबनि सामुंगो सपोर्ट बटे लगे बाक्सा सबागो ओखानाय कियाबा तिनि जों सिंगल कन्टेस्ट खाइनायनि बागै डिसिजन काइसा नाजाखा आबनो जों डिक्लेरेशन खाइनायनि बागै मा फाइका तामनि बागै माने जों नखा सिनि रिजनल पार्टी रो जिफ्रो नेशनल पार्टी बाय एलायंस दङ जों गोबां मा जरागो नखा अमसिनि फर्स्ट एक्सपीरियंस जों फर्स्ट एक्सपीरियंस नखा प्रीवियस एक्सपीरियंस जेफ्रो आईएनपीटी कांग्रेस एलायंस दङ बर एडीसी इलेक्शन फाइके बाहायके बर साफार माखाय आबनो जों नखा ता आईएनपीटी आईपीएफटी बो बाहायके साफार सॉरी आईपीएफटी बीजेपी बाहायके साफार खाइमा दं मोनो जों नखा ते त्रिपुरा मथा बुआग्रा थानसारि बैमानि परे तिनि इलेक्शन डेट डिक्लेयर खाइतोगा ताबो फानो बरक आजागो तमाबो कबुलाय तोखा बाहायकेबो कसालाय तोखा आबो बरक साफार मा खाइतो मानि जों नखा बुबाग्रानि मियानि मीटिंग नि बिसिंति जों नखा ते खनाखा आबनि बागै जों काइसा डिसिजन माना हाखा बुबाग्रानि मक्तै मियाफोर नगय जों तेबो सिनि सबानो क्राक ते स्पीड तलांनि बागै सिनि साबजाक बतानो तेबो स्पीड जों ओखाय मा फाइका तामिं खांकै बुबाग्रानि मक्तैनो केबो होबाया फानो बुबाग्रानि मक्तैनो केबो मोनै रमाया फानो टीपीएफ आ मक्तैनो हुनाय बुबाग्रानि इमां बुबाग्रानि हा सिनि शासन सिनि हमनो टीपीएफ तो बय फाइनाय तिनि बुबाग्रानि मक्तैनो खमलंगो खमहाय कियग्र बटम रगय बनि मक्कल मोनैमा बुबाग्रानि मोनैमा टीपीएफ तबनाय साबु मथा तबनाय त्रिपुरा मथा तबनाय दे जोंसिया आईपीएफ दे जोंसिया आईएनपीटी तबनाय दे जोंसिया किन्तु टीपीएफ बुबाग्रानि मोनैमा मक्कल जों खमलंग बनि मोनैमा खमलंग जों तबनानि बागै तिनि 28 ता सीट डिक्लेयर खाइ दङो 28 ता सीट डिक्लेयर सिंगल कन्टेस्ट खाइनानि बागै जों डिक्लेरेशन दङो विथ मैनिफेस्टो जों मैनिफेस्टो सहक लागि जों तिनि 28 ता सीट 28 कन्स्टिट्युएन्सी ऑल कन्स्टिट्युएन्सी टीपीएफ नॉमिनेशन रुनाय कैंडिडेट जट रेडी बुबाग्रानो जों सीएम सारनानि बागै टीपीएफ केबो थानसा मथारो अंखाय फैमालिया तमाबो कसागै तंखाबो जों सिलिया जरा रजागै तंखा 4 तारिखनि सिमि नॉमिनेशन डेट तिनि जराति बरनि काइसे डिक्लेयर फालिया तमागो बाबर कक बंगाय तंखा जों सिलिया जरा अमति हाइगो जों चिनी सभा तामो जों बाय सिलिया चिनी सभा और नेशनल पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिसी बांग्लादेशी रकनि या गोबां मा जोंनो थानसांगन न केबेगो थानसा सबायगो अब हाइके चिनी बरक रकनि सामं बसकां थावानि न उक्लक तलांगै जे केबें फाइमानि आत केबें मुंनो जों
मथाकनानि बागैनो जों दिनै अब सिंगल चैलेंज खायनानि बागै जों दिनै डिसिजन नाका ते डिक्लेरेशन मा खायखा निरक जों फायनाय टीपीएफ ताम बुट बासे हले दिनैले बुबाग्रानो सीएम सारनि बागैले सायसुंले बासना नायखा निरक प्रश्न खायनाय लुकुरंनि प्रश्न यस प्रश्न खायनि दिनै जरातै के बुबाग्रानो सीएम सारनानि बागै जों बुट बाससिने हि अंखाय फायमायाखो ना थानसा मथा ना कि कुना आलादा पार्टी आपनि बागैनो जों चीनी कैसा अल्टरनेटिव ऑप्शन मा तो बखा बुबाग्रानो सीएम सारनानि बागै टीपीएफ आगे बसबा खायगे पॉलिटिकली बसबा खायनाय लीगली बसबा खायनाय जुडिशियरी बसबा खायनाय जों तिनि सबागो जों पॉलिटिकल फील्ड चैलेंज खायनानि मंगमा खारखा तामनि बागै हमले नॉमिनेशन डेट जरा जों नायसिं नायखा के बंखाय फैमालिया कैसा डिक्लेरेशन खायमालिया अतस नॉमिनेशन डिक्लेयर नङै थांखा आपनि बागै बुबाग्रानो जों खाबाय खोबाय के बरम रगो बना जों प्रोटेक्शन रनाय बनि अधिकार तबि फायने बनि बिसिंते ति प्रासा जों अधिकार जट एस्टाब्लिश खायनाय आपनि बागै जेफ्रो बुबाग्रा बरनि थानसा मथनि क्लियरिफिकेशन रमेखा आंचलिक पार्टी दत थानसांखा आपरो जों जे जों तिनि डिक्लेरेशन खायमानि आपनो तैगि जों बरबाय आसगै कक्सानाय जों थानसांगिया नाय तिनिनो सार मेबर मन्त्री याकाय फैके तिनिनो मेबर एनसी सार मन्त्री याकाय फैके तिनिनो आईपीएफटी एलायंस याकाय फैके बुबाग्रा बाय थानसां हांहि हनके 24 घन्टानि बिसिङो टीपीएफ बरगनो जॉइन खायनाय फियाबा तिनि जराति बरगनि जों क्लियर कन्सेप्ट बा क्लियर कट बरगनि थानियो जों मान्याखो किन्तु सिनी सबागो जों बायसिं सबाया फाटानि बरक बायसि सिनी सभा फाटानि बरक रक बसकांनि सबागो बातायना बागै जतो रेडिंग तखा फियाबा सिनी रिजनल पार्टी रक बाहायबो तमा बंग तखा बरकनि बबतैबो बिपटं तखा तिनि जराति अंखायसि फेमिलिया बेटल फील्ड आपनि बागै टीपीएफ तमंनो केबो चैलेंज खायनानि बुबाग्रानो सीएम सारनानि चैलेंज खायनानि बागै केबो जदि केबेंगै तंनायगै अंखालाय फेमियाखो गसालाय तंखो थानसानि क्लियरिफिकेशन फायाखो अंखांकै टीपीएफ आजागो बैकअप खायनाय टीपीएफ आजागो फिलअप खायनाय आबनि बागै टीपीएफ तिनि सिंगल कन्टेस्ट खायनाय हनै साख्लाय आबनि बागै सिनि मैनिफेस्टो सोशली बाहाय जों बसकानि सालो एडीसी गठन खायगि बुबाग्रानि बिसिंतै एडीसी गठन खायगि बुबाग्रानि बिसिंतै सोशली जों ताम रिफॉर्म खायनाय ताम सोशली डेवलपमेंट खाय ताम सोशली सिक्युरिटी रनाय आबरनि बेबाक ते इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जतनो जों खबै सिनि मैनिफेस्टो बेबाक तबो बायखा आपनि बागै अपनो जत लुकुरंनि नुकनाय जों सोशल मीडिया तिनि बिसिं रनाय मीडिया तिनि बिसिं रनाय विथ मैनिफेस्टो जों 28 तिनि कैंडिडेट डिक्लेयर खायु जों ओ डिक्लेरेशन न 9 तारिख 8 तारिख निसिमी नॉमिनेशन चेंगनाय 8 तारिख निसिमी नॉमिनेशन चेंगजानाय फर्स्ट फेज चेंगजानाय जों 8 तारिख निसिमी 10 ता कन्स्टिट्युएंसी को जों फर्स्ट फेज नॉमिनेशन सबमिट खायनाय 9 तारिख 10 तारिख ते सेकंड फेज जों नॉमिनेशन सबमिट खायनाय 11 तारिख थर्ड टाइम नॉमिनेशन सबमिट खायनाय हाय खायगि जों 3 days नि अंदर 28 सीट न जों फुल नॉमिनेशन सबमिट खायनाय नॉमिनेशन सबमिट खायनायनि बिसिङावबो बुबाग्रानो जों नासिं दंखो बुबाग्रानो नासिं दंगो बुबाग्रानि थानसा जेफ्रो क्लियर रंगो सय आंचलिक पार्टी थानसा गो आफरो टीपीएफ आरबो थानसा अंगै नाय आबनि बागै नॉमिनेशन रजाक फानो गोबां बरं बनाय नॉमिनेशन रजाक बते किफिल फैमाया हाया टीपीएफ या फनिसिमी सैक्रिफाइस खाय दंगो नॉमिनेशन खायबो जों सैक्रिफाइस खायनाय बुबाग्रानि बागै तमं बुबाग्रानो भोटनि इलेक्शन मा फायखा तामो टीपीएफ फायके सोशली जों तमा खायनाय पॉलिटिकली जों तमा खायनाय ते इकोनॉमिकली जों बाहायके जों सामं तांनाय तेसिनि आदर्श मूवमेंट डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट ऑल इलीगली माइग्रेंट एनआरसी सुप्रीम कोर्ट नि केस न जों केस बाहायके राग रगै तेबो गाहाम खेतलां मानाय ते अ हाव डिटेक्ट डिलीट खायनायनि बागै जों गभर्नमेंट थाङै तामो बोसोर खायमान काउन्सिल थाङै बोसोर जरातै खायमान आबनि आन्दारो ते बिसिनि आ इशुनो आ मोटुनो ते कप्लाय खायनाय ते अबनो नहार मंग नहारैनो सिनो पुरा फुल स्टॉप खायनायनि बागै जेसक मानसा जों सिनि फाननो ते राखरोनानि बागै सिनि नहार मंगनो कप्लाय खायनायनि आइदरजने कप्लाय खायनायनि बागै जों बुबाग्रानो बसकांगो संगै बुबाग्रानो बसकांगो आसक रगैनो जों एडीसीनो रूल खायनाय आबनो सिनि नहार मंग आबनि बागै विथ बुबाग्रा कनसार्न बुबाग्रानि कनसार्ननो बुबाग्रानो जों एडीसीओ दखल खायरो नाय सिनि मतो बुबाग्रा सिनि हाबाग्रा ताबो गथां जों बायबाक्सा जोंबो गथां तंखो सिनि हा सिनि सासन जों खायनाय इंगा फारि ताबो जों
candidate TPF 28 candidate ni seng bomung kisa khana lainai bo sido sini candidate ok ready ingjak kha 9 tarik ni simi joto nomination submit khainai TPF independence challenge khaini single tomong thansa motha bubagra আঞ্চলিক পার্টি ন থানসা খ্লাইগৈ সইসে আঞ্চলিক নি ক্লিন আঞ্চলিক ক্লিন রিজনাল পার্টি ইউনিট খাইগৈ ডিক্লার খাইলে হাंखागै जों बुबाग्रा न सेक्रिफाइस खायनि रेडी दंनाय गाबनि बागै फाइदि जों ता खोनानाय जे फाइदि जों खोनानाय कैंडिडेट नि बोमों कन्स्टिट्युएंसी वाइज जों नगो बिसि ब्रम ब्रम न टीटीआईडी सिनि आन्दार सुदानो तीनटा सीट न non-indigenous people outsider borok rok dokol khaitu mani kono party abna challenge khaya IPF BJP sarkar probo sung nugo phatani borok congress TJ sarkar probo sung nugo phatani borok গণমুক্তি পরিষদ কন্টিনিউ হামেশা ফাটানি বরক অবহাই খাইগি sung nugo kiaba TPF hasini sason chini honai kaisa sitto boya kaya hasing kolsa boya kaya sara Tripura sisini Tripura hi honai ba sung constituency seat of kaisa phana sung yakaya kebuno 28 fulfill Tripura indigenous ni candidate to voice phaikha mane bagai sung constituency wise sung khananai damsara jampoi arni candidate khasini Bhupendra Riang male te boni professional qualification khanke BA age sung khanke 35 Masmara Dharmendra Riang bo higher secondary age khanke 36 Dausda Kanchanpur Mr. Hanaram Riang boni qualification for BA age khanke 40 Karamsara candidate Bires Deborma urfe Bilo Deborma boni qualification BCom age khanke 28 plus Samono Brendra Kishore Tripura higher secondary age khanke 50 above Monu Soilengta Nikhil Deborma madhyamik qualification te boni age khanke 38 Damsora Kochusora Kantilal Deborma TPF ni Secretary General boni qualification 12 te boni age khanke 35 Gonganagar Gandasara Nokul Joiriang boni qualification madhyamik te boni age 45 Halahali Asrambari Shamir Deborma boni qualification higher secondary age khanke 40 Kulai Sampahawar Binod Bihari Deborma ex army Maharani Teliamura Komles Deborma qualification BA Bachelor of Arts age khanke 37 Ramchandra Ghat Rukesh Deborma higher secondary age 36 Simnata Makari Pintu Deborma BA qualification age 37 Burjang Nagar Wakinagar candidate Amitabh Deborma TPF Vice President qualification madhyamik age 40 Jirania Ranjit Deborma Mr. Ranjit Deborma higher secondary age 41 Mandai Pulinpur Krishna Jamatia BCom age 34 Pekwarjala Janmejai Nagar Molendra Deborma qualification higher secondary age 42 Takarjola Jampui Jola Sunanto Jamatia qualification higher secondary first age 48 Amtoli Gulagati
Biswajit Deborma, higher secondary pass, age 34. Killa Bagma, Mr. Horendra Jamatia, teacher 46 age. Selagang Mirza, Mrs. Kaluiti Jamatia, female, 12, class 12, age 45. Ompi Nagar, Pavitra Bala Jamatia, qualification, Mrs. Pavitra Bala Jamatia, qualification, master degree, age 37. Raima Beli, Hebel Jamatia, Mr. Hebel Jamatia Raima Beli, BA 27. Notun Bazar Malbasa 25, constituency number. Miss Sandi Ringriang, master degree 28. Birchandra Nagar, Adam Rairiang, BA 32. Purba Mohoripur, Zaduranjan Tripura, Madhyamik 45. Sorry, Purba Mohoripur, Partha Kumar Tripura, BA 25. Silasori Monobongkol, last constituency number, Zaduranjan Tripura, Madhyamik 45. Abang kasini 28 constituency ni candidate. Abang sang nai 9 tarik ni sini nomination dakhil ngai thangnai. Sang tabak ba sini dofano sini hani bagai sobak ni bagai jora belai ke sini bagai kesep jora ni bisingono sang joto samma khainai amne bagai sang bubagrano buskango CM to banani bagai joto na saitok lainai te ang kha khaiga bubagrani thansa bahaino daktine borok clear cut ngai je lukuni buskango sang clean regional party thansa de nakiba aro tamu abno sang shimani pore sang bubagra baya sokoi joto sini samung batangno sang tewaisa saphinai nasingai tongo bubagrani thansa motha clean and clear picture of finally bagai amne bagai sang lokoroni thanigo o manifesto to yei sang tini declaration khaiga jotono hatei dofano hamjaklai ro bubagrano hamjaklai ro bubagrani muktuino nuguni ro khariok nai ro TPF samai tang bubagrani muktuino sang khum hai kiogrogui khumulung motom saro nai abasi sini samai amne bagai sabu tamungui tong borak kesagai tong borak kebeng ngai tong abno na harnani TPF ni jora kri TPF je propone jora ni bisingo samung tangu jora ni bisingo nung okar pai make TPF nung bai baksa samung tangnani bagi ready ngai kintu jora ni bisingo nung okai family ang khage single soba khai phege single contest khai applying nai ang kha khai ha te do phani bagi soba khai nai no ha te do phani bagi soba khai nai no bubagrano CM sarona ni bagai bubagrano osma songoi soba khai bagai TPF soba go kha thani go jotone hani borok rok tebe krak te apply soba khale thani go nirok jotone baksang nai te bubagrani naharmang daktine joto thansa go clear cut rogoi soba no tebe buskang tlang nai ok one sok bang te obohai hop khaine tinini press minno jotone sakago tisagiro hambai madam kasako TPF to bubagrano edisi CM sarna ni saka engke ki TPF ko Supremo thabai join khainai abno ang thaisingon saka tewaisang clear khaipis nai Supremo tha join khaijak tabo alliance singsa sabai IPFT sabai alliance BJP okay BJP ki regional party de national party engke bubagra tama hisa jo to regional party thansangai sing sini has seklai nai kintu tabak buborok regional party IPFT alliance tongo national party bai tini bo phaya kho amne bagai tini phano phaike sing boni thansago tini no join khainai
Amni bagai seng naisingoi tongo borok omo dakti dakti surai surai ungthung. Bobagra ringo Clean Regional Alliance.